best gift for me on birthday, please keep your own mind, your own heart more compassionate, more sort of spirit of seriously or genuinely sense of concern of others' well-being. And with that sort of motivation, if possible, serve other, helping other people, also other animal. If you do not have the opportunity to serving, then at least restrain harming them. So, all my friends and actually brothers and sisters, please keep in your mind, rest of your life, more compassionate life. That's the best sort of present of my birthday. Sa
kita debe tu cheki ni motila soyala kanto tsame tu chonga tashi mela shu kanto tsame tu chonga tashi mela shu kita debe chonga ni motila soyala kanto tsame konsa chola jedar deva joy kanto tsame konsa chola jedar deva joy Sichita deve kota potalaru soyala Konsa che bushap su tebe tashi mela shu Konsa che bushap su tebe tashi mela shu Chukita debe kama chegi chedi shila soyala Kanto shi che sama fonte tashi mela shu Kanto shi che sama fonte tashi mela shu Sichita debe tu shegi ni modila soyala Kanto tsame tu chonga tashi mela shu Kanto tsame tu chonga tashi mela shu Chukita debe chonga gi modila soyala Kanto tsame konsa chola jeda kuwa joy Kanto tsame konsa chola jeda kuwa joy Sichita debe potalaru soyala Konsa che bushap su tebe tashi mela shu Konsa che bushap su tebe tashi mela shu Chukita debe kana sheki chudi shila soyala Kanto shi che tsama fonte tashi mela shu 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 एक मिनट रुको मैं वो लामा काम पे कुशल लग रहा है मैं 2 महीना 3 महीना काम करता हूँ अच्छा ठीक ठीक लामा काम ठीक ठीक